phela nami ngifuna ukubonisa umfazi wami ukuthi bengikhona. Ngicela ukunikeza baba umfundisi. Sanibonani. Amen, amen, hallelujah. Amen. Wena khomana. Okay. Ngaphandle nje kokusha isikhathi igama uAnthony Wayamqhaba ngikhona lana eNathamspruit futhi ngiphansi kwayo eNathamspruit Hospital Revival Initiative. So okwamanje nje kuphela le title lena anginoyisebenzisa. Kodwa ke into enkulu esizongena kuyo sizothi ngoba into eziningi angithatha isikhathi nje ngicela namxolo nje. Ngiyathemba sifike eli nawo mama okay umafundisi nayo mama kahle. Ngathi uzomkhomba. Hallelujah. Nangu mama lapha na ubone wrong. Hallelujah. So ngibona ngicela ke ukuthi ngalethela lena senze kanje ngiyazi sinenkolo ezahlukahlukene khona boMuslim khona zonke nje ezikhona njena nabo Rastafarism ngiphansi kweFBO Faith Based Organization ehlanganisa wonke bathi interfaith ehlanganisa nabanenkolo zesintu abanye bayabathi mhlambe izangoma neto ezinjalo na spiritual abaprofit so kodwa ngokuthi ikholo esensensisa ijwayelekile siyazi ukuthi sibhilivela kuChristianity majority kusho ukuthi amaKristu anginofaka nkonzo kodwa ke ngokwesiko nje nangako konke phela isakathela ejwayelekile Tanka sefila kamera sefila fela jena be regular lentswe re thole hore na modimo o re file lentswe le feng le kapa o re kgethetse lentswe le feng ka moyo halalang o re sebetse modimo lona ke na le tshepo le tumelo hore ha re tlo bula lentswe leo re tlo kopa tseletsa moya le mahlo a moya re be moya o le mongwe be ngatane e le nngwe utsho ngamanye amagama sibe inyanda singahlukane ngoba ngaphandle nje koNkulunkulu ayikho into esinokuyenza siyabona ukuthi ilizwe lethu limoshekile emakhosi niyabona sokulahleke yonke into imali ziyabhubhudlwa left right and center emaparlamente indlala iyasibulala sesibuyele emirogweni ngijabulela bomama nabanye lastings lapha esontweni bangicela bamthatha imruti rikopa thebe ya umrogo ngithi ya indlala seyibukile seyifikile ke manje into esikhuleka kodwa lana ke sihlangane ngento enkulu whereby iNathamspruit Hospital esibhedlela sa1958 masisuswa silahlwa senza yonke lento yana kusafara amabhizinisi awo mamloyi bangangifakazela nawo bamaseko abaphambi kwelitso kwasafara nje abantu abaningi abo crippled care balaphayana makulimala umntwana lapha ne crippled care isimo enye inkingi makulimala umntwana lapha ezimilini ngikhuluma ngendawo engazi ukuthi zibucayi awuzimeleni abozibeleni abozishapha abantu abangekho kahle lapha yana abekho isimene sikahle uthatha isibhedlele siyolahlelwa le basenze iclinic so namhlanje kodwa sizocela just ukuthi sicela intervention ukuthi uNkulunkulu noJesu Kristu angenelele phakathi kwendawo amen haleluya sizothi ke kodwa ilizwe sizongena kulo sizongena lapha yana sizovula encwadini kwabaphethe mhlambi ke ngoba khona manje sesifika ku21st century asaphathi amaBhayibheli la noma amavolume siyevule nje emafonini abanamabhayibheli emafonini bangangena lapha yana kwincwadi ebhalwe uPaul uPawulos lapha yana kwabhalela isonto laseFilipi Philippians chapter 4 verse 13 ayinde kakhulu sizayifunda mase sithole just iculo elinamandla noma elingathi lesifudumeze ukuthi njena bese ke singena ezwini into ezoyicela ke kanjena ke mina angithandazeli ngiyathandazisa haleluya kunomehluko ingakho nje kuphela ukuthi mawucela nje ukuthi cela ungithandazise angeke ngokuthandazele umunye umuntu othandazelayo uJesu Kristu uyozosindisa lana wonke umuntu ke sisuke mhlambe singathandazanga sisuke mhlambe sesijahile noma sesilana azange sibonga azange senzeni ithuba lokusho ukuthi manje nake kule ndawo lena engithembayo kusho ukuthi indawo nayo yesonto ngicela ukuthi nje nasibabonge nabo ngesonto laba bokusinikeza ngoba isonto sinami lapha ngedeclare as a community center lisetshenziswa abantu omunye nomunye uzawuthandaza
ngendlela athandaza ngayo. Amen, haleluya. Uzawuthi nje nama sesithe sisho ingoma bese ngivula ilizwi bese ke siyathandaza negama lihle lenkosi yethu Jesu Kristu iculo Omsinde singena asinawo amandla okungena Omsinde singena awungena nathi Omsinde Amen, haleluya. Ilizwi lethu njengoba sishilo sathi solithola laphana kwincwadi ebhalwe uPawulos kwabaseFilipi uchapter 4 verse 13 imfishane ngendlela emangalisayo. Ithi nginamandla okwenza konke ngaye ongiqinisayo. Haleluya. Ithi ngesilungu I can do all things through Christ. Haleluya. Besithi laphana ngeSuthu nka etsa tsohle ka Kriste yamphang matla. Hallelujah. So that now siyazi ukuthi thina sisithathela amandla siye sisithathele thina ngokwethu uthi uJesu Kristu izaninike imini nonke enisindwayo zoniphumuza lo mthwalo lo sisindayo sinaThana Spirit Hospital sithi ngegama lika Jesu Kristu kumagama amakhulu kunawo wonke sizosakha. Hallelujah. Sinje njengoba sithi senza idialogue senzela kushuthi omunye nomunye makayixoxa le ndaba ngoba uthi uNkulunkulu uwazi izicelo zethu singakaceli ingakwazi nemililo zethu zingaki ngoba sicela just indlebe zikamoya namehlo kamoya nelizwe lesilivuleli lingabuyeli emuva lingawuyenzanga umsebenzi muthi uJesu Kristu waswara sathane namhlanje siyakunyathela sithi come naThana Spirit Hospital uyakhiwa ngegama lika Jesu Kristu akekho omunye futhi ozosivimbela kungekho futhi ozoyenzayo kodwa laba bakhona lana namhlanje uNkulunkulu Jesu Kristu masizothandaza masizokunxusa sibiza Jesu Kristu ngoba uthi thina ngesikhathi zonke wena uhlala unathi ngilokho manje sithi makhethi kumnyama vele ukukhanya Jesu Kristu sizothandaza sonke masukumeni sonke sithandazeni sithi Jesu Kristu ndodana yokulunga nabo abantwana bakho masikhulekeni senzeni intercession masithulekeni kuleyo naloyo sithandazele manje yakhe ngendlela athandaza ngayo ke uNkulunkulu meso Jesu Kristu siyacela meso Jesu Kristu ngoba kuthikwa ke khonje ngawo meso Jesu Kristu wena uyazi uthando lomhlaba uwathi uNkulunkulu nalabo uNkulunkulu leadership engekho siyababeka uNkulunkulu wena bosibusiso mbambela abangafikanga lana siyababeka boshawa basezendleleni bonke nabanye leadership ekhona bafana ngabikhona namhlanje ngenxa uNkulunkulu yokuthi uNkulunkulu bathi kabatshela ukuthi baphe sona isinkwa semihla ngemihla basemisebenzini abantu kodwa thina sikhona lana was standing in the gap my Lord because you give us power onyathela inyoka onyathela bona bofezela ho reformata mudimwaka lana ho reformata ho hata dinwa di pepe ika ho rona re sa tshabe asinalo uvalo ngoba we don't have a spirit of fear but give us courage. We seek the spirit of wisdom as we open this station my Lord. We seek the spirit of wisdom my Lord. We seek the spirit of knowledge my Lord. We need the spirit of courage my Lord. Also need the spirit of protection. Protect us in our families, protect us from the evil